Dobrodošli u novi video na kanalu. Danas ću u ovom videu ću vam pokazati kako da instalirate Photoshop C6. Znači, odete na link koji se nalazi u opisu videa. Kliknete samo na download. 126 MB zauzima aplikacija. Aplikacija već Photoshop. Ne trebate nikako odvojeno da instalirate, kratko ovo nije virus. Ja sam već instalirao, tako da vi samo evo ga. Sad ću iz početka da instaliram samo da vam pokazam. Znači, 126 MB zauzima. Pokrenem engleski, next, create icon, next, install i finish. Samo kad vam se instalira, nikako nemojte da kliknete check website, zato što vam neće raditi. Mislim, radit će vam, ali će vas prebaciti na neki sajt. Ja to nisam probao, ali najvjerovatnije će tako biti. Tako da vi samo čekirajte launch. I samo čekirajte launch, kako se zove, launch Photoshop. I sačekate malo i to je to. A da vam pokažem da stvarno radi, to ću vam demonstrirati na jedini mogući način, ući ću u njega. Znači, imate bukvalno sve kao i u kupljenom Photoshopu. Ovo nije nikakav virus, ponavljam, radi savršeno. Tako da imate bukvalno sve. Uzmete prebacite neku sličicu i radite u Photoshopu što hoćete, možete da se igrate. Ali kako ovaj video ne bio prekratak, pokazat ću vam kako da instalirate Sony Vegas. Vegas Pro 11 uđete u drugi link u opisu videa i evo, ne zauzima ništa više od kako se zove, Photoshopa. Photoshop zauzima 126 MB, dok ovo samo 140. Tako da nije ništa strašno. Kliknite download. Reklame uvijek isključujte. Znači, ja neću sad čekam da se instalira, zato što stvarno već ga imam. Ja ga već imam, tako da neću da ga instaliram, garantovano nije virus, zato što, evo vidite, ja ga imam. Znači, sve je sasvim normalno. Prebacite vaš video ovdje u traku i bukvalno sve imate. A kako vi da znate drugačije da li će da radi, osim ako ne probate. A ja vas, verujte mi, neću izneveriti. Tako da, nadam se da vam svidao video. Ako jeste, ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem. Bye!